Hello friends, so welcome back to another video. Iten tunain say due to hile Manipur to a viral ta pop up message ki tiang ti a hi screen a hungji hi alien light ta hena atamzo hi ibda Manipur langa umaham ipga umaham ti ho hin say due hin jejun ambula kona zo na gen hin vet peunla channel a thane lungsit and like share subscribe in bol video no kain temwe kipan masang kamin chula bonga hin ka kipan ka video ha bula kona zo na gen hin vet pe jeng ki pathu ken se na channel a thane lungsit and like share subscribe in bol video no kain temwe direct panutin chai pi ki sunam tila someone has access to your screen ti anai ne screen cho min access go na min koi hoi dam tile hacker ho hi lo le adang dang de na ma ho chu din a he ma chu epga cho hoi hum ma ham ti chu hian ma sat ngai a je chu tu a hi Manipur langa bo hi cho hi a chi in ke ho lang asam langa hi im cha ti hoi ang poina mi tam ta in langa Manipur langa kona chu so pi hon message in thon ti hin se na ya chu video yang hin ki se ma hin epga hung ham tile tu a he gal inei lai ta gal mun chu hoi lai ham tile Manipur lang hi je chun langa ho ifon wa he min ep de mai lo video photo ai lo le ama ho government a kona su name ding ai lo le su viral ding thil a hol na wa ti a he na phone chu a hin try na hin hack go ne hin hack go je wa chu na screen ati a chu ngai a hack do wala ne screen a chu hung lo de na a hack do lo ji a chu ti a chu ne screen a chu hung a he chu ga head du ka din tele I hoilanga ko na hin bol ham tile adis na third party apps na phone a uma hi le a hi lo wale third party apps ki tile tam ta ma hin na koi mai na koi lo mai the na koi lo wa hi on le play store apps ki ti ho na ki download ho up to a boy pon a hi wanga Google ho a extra apps na ga download ho na install ho ai ti a chu te na chu na head diu chu Play Store tai lo wa mun dangan download na ti a chu din ten khat langa link ho na ki mi kha a hi yong le min nin hack the na chance ma hena chu hen ta kona chu equivalent na di wa chu link ki ti po ai lo la apps third party apps ho hi bol lo du ha I bol wa le example if na mi I khat bol na wa ai lo le thil dang ti tiang na privacy thil ho ki se na min ai khat the ai na su viral thei ding ai lo le ai ho thit mo na thei thil long na koi kha a hi yong le ma ho chun na screen chu tham a hack kha al le a ki choi do di we na a ki choi wa cha ko na ai ho I thit mo thei we ni cha chawa ko na chu ki ven ni di wa chu third party apps link ki ti po hi mo click lo di ga de sa he na ki pan bula ko na zo na gen vet pe jeng ki pa thu kan se ki pa